Američka agencija za međunarodni razvoj, Program Ujedinjenih nacija za razvoj i fondacija Ana i Vlade Divac organizovali su prolećno čišćenje Miratovca. To selo u opštini Preševo nalazi se pored granice sa Makedonijom i bilo je prva stanica u Srbiji na balkanskoj migrantskoj ruti. Čiste volonteri ulice, pešačke staze, livade, obalu Miratovačke reke. Uklanjaju mini deponije mladi iz Preševa i migranti iz prihvatnog centra. Želeo sam da se zahvalim za sve ono dobro što je Srbija učinila za nas, pa sam se javio da pomognem. Već 6 meseci sam u Preševu. Došlo nas je 15, ali je mnogo više njih htelo da se priključi akciji. Kroz Miratovac je od početka migrantske krize prošlo 100.000 ljudi, ponekada i do 10.000 dnevno. I meštani su im pomagali, popravljali su put, prevozili ih. Ja 3 puta sam ga čistio, samo traktorom put od Džamije do tamo do imigranti. Svi građani ovde u Miratovac dali su svoju podršku, pružili su ruku svim ovim ljudima. I čišćenje, zdravija sredina i solidarnost, zbližavanje lokalnog stanovništva i migranata pokretači su akcije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i fondacije Ane i Vlade Divca. Ona srdačnost koja je postojala na početku u ovoj opštini Preševo, po kome je i Preševo postalo poznato, želimo da nastavimo sa takvom tradicijom. Mi smo deo sredstava izdvojili iz budžeta koji imamo od igara na sreću kao opštinama pogođenim migrantskom krizom. Meštani Miratovca dobili su kante za iznošenje smeća u vrednosti od $16.000 i to je deo projekta za jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za reagovanje na migrantsku krizu.